Haka kun final Independence Day Cup Under 17 football tournament 8,000 RPR. Bapenya taka West Jaintia District Sports Association. Kabalong haka kat santrik benai bapra 8,000 RPR. Ka Sailung Ialong. Kalayo Rahnam job lengba ka tiebreaker persya ka luti tuber Ialong. Kajingan lekai habring kikin huon kalong ka bayat han bha barhadu bandakut ke extra time ru amdan bayo penki ya kajar. Kumta lengba ka tiebreaker ka Sailung Ialong. Kalau yora nam job dah kebab penlim san la sagun. Hakane kalumpung lawan Shillong da MLA ke Jawai Wailat Miki Shilla rengkat ka jinga dan lang UDC ke West Jaintia Hills u Garrett Elnas Dykes u DSO ke West Jaintia Hills u ke pasa bat kiwe basyak khot ngobha. Hakane ka sngi la samru ya kanam man of the match balayo da usai borlangki o rembai urang ya lekai ke Sailung Ialong. Kanam best goalkeeper layo ada Heimon Mitre Shilla nakaluti tuber Ialong. Katba ya kanam top scorer layo ada Ban Shanbor Pale nakasailung Ialong ubalayo tap hadu khandai gol. Ya kanam player of the tournament layo ada Yobha Dhar nakaluti tuber Ialong.